Ka Maudi Block Congress Committee ha ka jingelang ka blalong ha ka kharar tarik nopra arjarap saw. Kelapan bena ya ka kerteng ukurtong banyakun ha election MDC arjarap san na Maudi constituency. Balapan kamti yoba Dominic Mensong kum kurtong bapura ban aireng ha ke election MDC ban mikmat ya ka Maudi. Syaka yung darba thawan jo ka Khas Hills Autonomous District Council. Uba Prangsingi Singkli kum District Observer ke Parti Congress ula syem ya ka benta ban penbena ya ka kerteng jong kurtong baru ringkat ke jingkurku kerdo yuba Dominic Mensong belalong kurtong bapura ban aireng ha ke election MDC ke ban salong house nam arjarap san. Hagani kesengi la sakhi langru daga jingadon lang Presiden Kariboy District Congress Committee uba MG Kharshan Lor ringkat kibai pat kinong ilam bat kinong kershan ke Congress na ke Mahuti constituency. MDC mo MDC jong Parti Kongres tem nado nasngi iba Dominic Mensong inlong no official cadet joka Parti Kongres na Mahuti constituency no yaki kun ki kisi jong pi pila kloi ban ino yaki kam ki jam ki jong pi om ban long kum ukanra bat kum ta ha kane kalanci yad jonga ngadon gun ki jingduna ki jimbakla ngap pan mak na phi ki hemen ki para kilok ki jor ki kur ki kha ki para marjan ki para marpa hene kret ya kita baro ngakwa pan ya cai lang bat phi bat sebha bat ai ka ji ya cai lang ka jong phi ha kane ka kenti ka baminta kumta ngakar pat batin ai ka jinggersan kijingut jing berkah batongdan bala bertemrau yak jingut kijing berkah kijunga kakmi kebakhaya ngaru ompala kata kau kerdar kata katin nerban jeng basas kepala bertemrau bajon dalai em dengan kerpat ini ke kepor buat ai to kita kijing penting dan kita juga kerdar bagi kin temrau ya kamu sim bat kadulot balai lot ke jengki bertungai iwe hoi don boong ba oh ka pertipra lasneu sawar ke pertipra sawar mo kalaer tegilo kalaer da pilatan pelat ya kalaer kayak baja dak air senpo aku beli sibuk Mino nyebat ya pi ngiri ngilung ya pi Parti Kongres ka Klemino bat ka 6 do kandidat uban ya kon ya ka election MDC ngiklem tok ngiklem syukur lada mano tok mano bersyukur sajuba mapi pai ba pitip hai kata parlok bayi mlabiang idon kini ki pai ba ngidon kinong ilang kibalong tik kum kena school bi na katay ka school pas na katay ka school bandala pas ubeng kelay kata ka school u ibeng ye kinoy kay di sikret akamat kinoy kay hiyo ya unong yalam ubak kunta la pelong riu la kau ya kalor nyen jo kum politician naga Parti Kongres bat la sya ino ndray mangi tingin ino bat ngit sedang nado nang ne na madam japa menta kaswi haka kerteng jong ba Dominic Mensong ngini yang rang ba bat nga artatin badai kabut ke jongpi karai ke jongpi ngiting larai na parti ban pendiang e ba Dominic datang mengi ki parti ba perang lei sajirang idon timla bandong ba kilatip kilai yang kisah ini aku surat how MLA badan berom jompi. Na pedangsan kali di blok hapo Riboy District. Ka blok Mahuti kini blok kabangi da pelut sisa yang kapor, yang jenggot yang pekat. Kumno ban saindur, kumno ban khaudur, bat kumno ban perlang. Ya boro kino yalam bat baksai, ikilong kumi, ikilong pa bat kisama, bat purandur, bat penulong kum hakani kejamian mentah. Begini ya ukurtong
uban kip ni kumbang ila pembana benta. Pau jing su ya boleh terkendat kabar ngakwa ban long sisyahi kum utau ban long utau sakri jong kamau hati konstituensi ban ni i ban nadu kapor bang ilayo ya jela mekhalea nadu usnem syajar khanda spatnya poar ban mentang la cross san po arsnem ni i badang don bun ki kam ki bang ide ban le bat kum kinong mi khmat ngam ko ban long kum kendat dengan ko ban long kum sakri jong ki paiba hal kebede bat kata kabaneng kong kinong rim kilong namar bakawe ngapen pau ba nasungu ya kaperti kongres kabel ai tiket inga bat halor kata nga kular ban bot ba ngitip ba kaperti kongres kadi kaba ladon lupa kata ki frameworks jongka lani kita ki lenti jongka na kabenta ka imlang ka salang karoi kapar ya baduk basuk bat katang i hakamoto ka jongka parti kongres ka jongiro hakabayadi bat kata ngadon hajinsya kalong kumne ba kum kilidar lene kum kinong yalam ini bam long kita kiba set syukur ya kipai ba lane ya kita kinong sunong jongka noka konstituensi jongi kumba kalong menta kasi ka jingkermen lembah ka jingker ko jongle nga kermen 100% bangan job hagane kenti ba menta na ka mau ci konstitusi